kunyara kumanya wani na kumanya sai ndonda kwani kumwakirisi simiana teri so iga aguru pra Kristo ngonya ngena mbiyo ngonya na mbiyo mwakirisi chiko ai mugaka oya tentu akwana tena anko ya ditonga mata Elias igonta que te voy a mandar ya creo que ne daro singo kumira o musiko ga bro chinga wanu ngaja kire mwa na chira mwa kire wanu ngaja kire kwebanga ko bale tamura baswati ngosera le gumore wanu roche mocha mabare siko ga to nyana ne wanu to ja kumnyoka ni maba kaka baga tu naja ko kubun moyo ndelero na le ganjo na mabina le sika tinande ko cheska ntange to ga ndegasi pasacha na bakuri mata ye kiore tumba temos sakara onzi obirusi kitu foto ko to basa ko re chiori chino ko beka kando kiana bora ikote ntango chiori chino to rara ali kiri nambo ri tinga mtebya sino ngate ke ale pin to wa obirusi kona chifoto ko ni chiori chino beke kando ni chifoto ko beke kando o endo moyo uja kire weekend ga chumatano iga ngagire tinga bwa soke we bange ko kiri ndebe asando ko ri briefcase wange bichwati byao esoko gende konye namba kwani napanga mwakiraye njibyo ko muntu ko ikwale gutiga mwigi taramwa soko manje kono enamba nje nago sabire nje ndaramwa kiranje bika naende kabere ndati nje toche ko bwato koko mwigi na inde esimbi no mu na beka ono ndi namba ese ayenda gete ogende biashara biria tatu Montori ndike to atido chingambi yako mira ko niri na renge nkango chukuma kiresi ni na komitiga ndimo kakango tumete kwa manyorta na igorete na tabe tu bosenare bosenga yate biashara iko nturu chuko chaka kolemera ni engineer na yenta gitu imukogende otende ni rororo na ende nkagerete ngabono no na abantu bago chuko chaka okororo matana kunga iso arali yo biashara uinue kokonyoro musubati ugirende nyabetu igwante biri no ete ndamu mani kunyarikana ngangu cyari gutuka mogende mo menyoro egere kitinja kubwa tusikuba ono cyo mutoche tobera na nusikuba na mabera acho mbeji kuna ukamana cyo mutatu na kurwandiranza ogende otini muri biashara biye enyomberi ya nyamaega onibeke kitayeli mosoro mo menye bono mukawo hiyo njigo meto bonto ara kurande nayo ende bwiriasi muchakiro asana kene na mote na bango na iri chwatri mama ri gogi umuntu kwani zibanje ine mbanje ine aya baba tikango tebi mubisango kobunane enkoro kwanje kobunu enkoro ya nje ronde inje mubisere ntuwange wana ine aya tata nduche mbiyo ka kali kokwana aya kwante biri byo kuche enkoro yane kwenye yapo ngana bokali egento na mote bine kene ote yo muntu iki kemaene otache sidi otigoro haki ano nyare otonge sindani abuene akira kininjaro aya tarante ibi bwana tunamote igomana nande kwa side yae anye ndina nge side yae kusukona ngama ngana yonzi pinje na mwere sumukana kwa mwe ngire ndo komwegere no kokwana senginje nanje ka kina abantu banje ine maite ngenja komuri kinone ngenja ali kamurite none keri evumbia magoro akina murigiri enda kona murigi gotima yo tara kwana byo musubati yo musogate tabinje yan tara kwana na bi to oito monto mwe lakini wanje kene Todo tiene que maina guatemo kora ireiga mwete squeeze bantu bakwata obururi bokongo wani atata kikumwe kwata ntokomye ya to kora anyway aibu korana atigire tabia hiyo mango okwano mangana manga mangonya komekera baka magoso ntabwa ngayo mwana nali ngayo mwana nali tata naye kuoyitio mwana ngayo mwana nali ningo sigete sana tata ngayo mwana nali ke muntu tato minote nenereto ngale nemo ikarasere kwaro chane kero komo ikarasere bana ekora komo bolinga motenerete koroche ngante ne mama njomende mangana opi ekwara ngego chane kero nywa tete ni karasa amaswali ya yonsi pio komo boy ntwalenge nayega ngore komboli nje kuoyetio mwana nje nari kuboli emonto oyetio mwana korugoro kwa kaigeta magoro barigi mobo tukobogima tobole tigoro ya mwana mbono tena ine koboli omwana ngore komoboli korugoro nga yo mwana ale
Ocha gotenenera tata omino como maskani kibono ubwate. Tata narongira nje namotenenere tata kasana kwangira ni. Nje nalo kwande shuri jana. Tata bwati rongira ni. Ongira kwambolia binte binge michi 10 nini. Nenda nare ongira ni boja. Nako bolia soko kenda kwanti kansa. Kwabeke simyo goto kwanchaya kwagenda. Baada machaya alikuwa ngoroki na ronga ndata koro kiso. Nje tata tinda moroki machaya. Mkioko mosiamare kiaro moibolingo siamare kiaro. Tata nako simire kiaro. Gotindo chino mo ukonde. Bwana mongino tata matente nte mangana. Kemunto. Herende nalio. Ndio antara na Thomas. Ante taringanda etombo gute asobe bako igoko genda yona kumugeji mora egere bono tonja kumuntu maitengani muyo Ade dikaso mumale jamuna lile ya customer tiye mai. ebo Sono mbora na kiki kwendo bero na ichikona. na ye chikonale Nete mundo tako koraka simire. ntai tonge na beyo nkwane na nyabeta biye ko munyane to communicate ne nyigunga ki na ngaya berete na kia ukwana na injire no nyata manyeti egere ndorenga what's going on nanya teacher Adi jinori. Atichoyo aya isi nyana tigecho morere ichore arafu mbekere na mbeje nkibono moko Adi jada jiti ko igorare. na mukani no tiga sabusikia ngeje ni mutu kwa matanga go Ya. To ja kumugeka isikana na ja gusabusikia. Usendera gusabusiyoka mambiende na njenye bangere moro chinje gose na arosiri. Maide nere tatika abantu bari baye baendera kori gasi atakira toko na ri gasi aya arawe ngaki aye monite arore ngaki ngaye kwenda muchi tigaka ukora aende Ndete buye bangaye. sawa Obeke binde byamo. To basa ko ikora ndo cha kungagira chisimi kumaga nganebire nonye nege ntogete. None ke ari epini. ebyane ngo bangande kwanza ukanyora tibegete simi byonse Ngimwata yabona gya okorule. Moko. Moto mo sabaso kande ndo rebi bi chombe chiri matari alafu no mundu na abe kichinsi aga chiri tirimbo kaiga nyanda ndo renga yike Sawa. Piandole nyati. sawa ani mo ndo ndo tete kweba nyaka ngora azuma no onero ko Senaro rantu ko nyara no ara ko nere usina cha nyara mana Natiji? Yango kwani kirama. Ari woncho. Chioni ndo yue. Kunya ukama kachini. Chianga chiko takoma te chiano no mugaso. Kira chira. Tio kana ne sanduki. Ari woncho liga. Mugaso bunore iga yara chikamo kengende makwano. Chitoro chimne wate na bembulera. Kiga ne irune chia sagini abanga agende. Yani chia mugaka. Mugaka nga yakwenda ndi. Mugaka ndagitagende kwa Kinelias. Anko ya Elias anko ya namuteti agende gero sinamu kibaru wako. Isikauro chengitocha kono kabera nsabo. Na kilimu ale gotaba kyange town. Tiga ni kibono. Kili kwanza ngero cha koma mashara. Kwana nchanti. Tono kindega. Narengere nimbange bintu byane. Ngendenga. Ubange bintu byawandaka. Wanda kwa koraki. Ase nchanti omaete sagini. Stay kunya kongira agaiga. Ndo chenga igo muchandite. Ai gabano mwasagini. Wono maete igaro chenga inche na selti nyabeta. Ai naro narure ko soro kunyumba gaboniga. Ko seri nyabeta talinga najo moserete. Erabie ko monyene tige bange na kinyabeta achiete. Ai naro na soro bina mutege nkonye na mbiya nyabeta ntibie ko monyene ndigi nyabeta. Mbona ko tetinga ogo chabwo ne gaiga. Nko bange ntibie ko monyene uno go soka ninje matre ki go soka.
nonyae nyabeta nomage wanchani nyabeta bako moyo nyabeta aye nyabeta 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 mwana moya nyabeta mwana moitonga